And next one, Mrs. Senra Rodriguez. Obrigada, presidenta. Señor comisario, as persoas, cando compramos, debemos ter garantido o direito de decidir o que comemos, a quen queremos comprar e que tipo de pescas e de economías queremos apoiar coas nosas escollas, porque hoxe, máis do que nunca, comprar é un acto político. A rotulaxe confiábel é imprescindíbel para garantir este direito, mais, infelizmente, os resultados do estudo de Oceana publicado sobre a rotulaxe do peixe que é servido nos restaurantes en Bruselas revela a frecuente connivencia da Comisao con os intereses contrarios aos dereitos das persoas consumidoras. Neste caso, un de cada 3 peixes non corresponde co que o consumidor pagara. Quero lembrar á Comisao que debe axir con forza, pois a rotulaxe incorrecta, intencional e fraudulenta de especies de peixes é unha violación da regulamentación da Unión Europea, incluída a política común das pescas. É urxente que dunha vez por todas os produtos da pesca e da acuicultura conteñan unha rotulaxe clara, transparente, confiábel e comprensíbel e que inclúa o país da orixe, sea no mercado de fresco, sexa como nos restaurantes ou nas conservas e transformados. Neste sentido, tamén pensamos que é necesario acabar con a confusión que causan os actuais requisitos de rotulaxe, como os quais as capturas da Galiza, por exemplo, son etiquetadas como provintes de augas portuguesas ou as capturas da Bretaña como de augas do Golfo de Biscaia. Tamén é necesario axir contundentemente para evitar o engano a consumidores e consumidoras que supón que marcas de conservas asociadas a un territorio poden embalar produtos pesqueiros procedentes de outros lugares sin indicar a orixe como ten acontecido, por exemplo, co mexilao na Galiza. Obrigada, presidenta. And next one, Mr. Affronte. Grazie Presidente. Un'enorme varietà di specie ittiche sono consumate nell'Unione Europea e di queste più del 65% sono importate. Quindi c'è una necessità e una richiesta da parte dei consumatori di avere maggiori informazioni su queste specie e devono trovarle sulle etichettature del pesce. Si tratta di avere